Kei ngā karamatamata maunga huri noa I te motu nei rā a te karere ka mihi tēnā koutou katoa nau mai, nau mai. Mātuara ki te tairāwhiti, kua tukuna a Tā Tamati Reedy ki te pūtake o tana maunga o hikurangi ki reira oki ai. No tēnei ata tonu nei karaputi hia ia e ona hoa tata me tōna whānau I te marae o Hiruharama I Ruatoria. I reira hoki a Erena Reedy, tētahi o ana tauira o mua me te tira o Taioro News. Wai poroporo tonu ana te pā o Hiruharama, he tohu aroha ki te tōtara haimata a ahorangi Tā Tamati Reedy I te rā whakamutunga mōna I runga I te mata o te whenua. E wai puke ana tō mātou marae hatea I ngā rohe mato te tini me te mano. Aha koa te hina pauri, he wiwi, he whanoke, ka haere ngātahi te tangi me te kata. They were busy people. I don't know if that's a tauira, but if you're having many children, you need to look around for some whānau. I roto I ngā rangi nei, kua horahia ngā kupu teitei ki runga I ngā mahi huhua a Tā Tamati, rāua ko tōna hoa rangatira atili te kōingo, I hinga I te marama o maihe. Engari mua rāua tamariki toko waru, ko pāpā, ko māma. But what Mum and Dad had, they had this secret weapon that would save us. And they were the Ngāti Pro women. Tai mai ki ana mokopuna, ngā purapura tuatahi o te kōhanga reo, te pua waitanga mai o te whakapono o te reanga o Tā Tamati mā, ki te reo me ona tikanga hei oranga mā ngā mokopuna Māori. Tēnā tū mai, whakaatu mai ko wai koe no whiakoe. Mai te ako manga ki ngā tarika wanatanga, mai te whāriki ki te tarai pūnara o Waitangi, tai atu ki ngā papaha kina anō hoki. Preia Pāpa Tāmati mo te krapu rongonui katoa te ao o Hikurangi Sports Club. Ka kitea ngā tapuai o Tā Tamati ki ngā kaupapa katoa I hiki ai te manamotu hake o te ao Māori. Nāna ngā tatau maha I huaki mo ngā uri whai mai. I nāia nei kua piri anō rāua ko tōna ipo mauroa a te kōingo. Takoto mai kōrua I roto I ngā ringaringa o te ariki. Erena Reedy, atu I Ruatoria, Taioro. Tipua tonu atu tērā tangata